Viniecharemos לשון, שיעור תרגול מספר 1. בעברית אנו אומרים, אני תלמיד, המכונית יקרה, המורה מיפן. אלה משפטים שאין בהם פועל אלא רק שמות עצם, ולכן בעברית הם נקראים משפטים שמניים. אולם בלדינו, כי בשפות רבות אחרות, כמו אנגלית או צרפתית, יש להוסיף למשפטים האלה פועל, שבלעדיו אין אלה משפטים שלמים. למשל באנגלית הפועל to be. I am a student. The car is expensive. The teacher is from Japan. ולא I a student או the teacher from Japan. בצרפתית לדוגמה, Je suis un élève. La voiture est chère. בלעדי הפועל suis או אין אלה משפטים שלמים. בלדינו הפועל הוא ser. בדיאלוג פגשנו את הפועל בכמה משפטים. Este es el curso de ladino. זה קורס הלדינו. כן sos tú. מי אתה? Yo soy un elevo. אני תלמיד. Mi nombre es David. שמי דוד. Y este es יעקב. וזה יעקב. Mi nombre es שרה. שמי שרה. ¿De dónde sos? מניין אתם? Nosotros somos de תל אביב. אנחנו מתל אביב. Ellos son de ירושלים. הם מירושלים. הבה נסכם את הצורות שפגשנו. Yo soy, tú sos, él, הוא, él es, nosotros somos, vosotros, אתם, vosotros sois, ellos, הם, ellos son. לכך אפשר להוסיף, לאל נוסיף ella, היא, למוזוטרוס, אנחנו ממין זכר, אפשר להוסיף את מוזוטרס, כשיש דוברות ממין נקבה בלבד, מוזוטרוס, מוזוטרס. לאיוס, הם, נוסיף אייס, הן, איוס, אייס. לימדו. יוסו, tú sos, él o ella es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos o ellas son. וכעת חזרו על המשפטים הבאים. Yo soy de Tel Aviv. Tú sos de Ramat Gan. Él es de Jerusalén. Ella es de Jolón. Nosotros somos de Haifa. Nosotras somos de Beersheba. Vosotros sois de Elat. Vosotras sois de Natania. Ellos son de Bat Yam. Ellas son de Ashdod. השלימו את המשפטים הבאים. Yo un elevo. Yo soy un elevo. Nosotros elevos. Nosotros somos elevos. Él, un elevo. Él es un elevo. Sara, de Bat Yam. Sara es de Bat Yam. Vosotros, buenos. Vosotros sois buenos. ¿De dónde, Dani,
¿De dónde es Dani? ¿De dónde tú? ¿De dónde sos tú? ¿De dónde ellos? ¿De dónde son ellos? ¿De dónde vosotras? ¿De dónde somos nosotras? Vosotros de Bat Yam. Vosotros sos de Bat Yam. Vosotros elevos. Vosotros sos elevos. Ellas elevas. Ellas son elevas. Tú de Tel Aviv. Tú sos de Tel Aviv. Nosotras elevas. Nosotras somos elevas. Ellos de Jolón. Ellos son de Jolón. Rivka de Tel Aviv. Rivka es de Tel Aviv. Yo de Bat Yam. Yo soy de Bat Yam. Ellas de Jerusalén. Ellas son de Jerusalén. Vosotras de Jolón. Vosotras sos de Jolón. Vosotras de Haifa. Vosotras somos de Haifa. ענו לשאלות הבאות על פי הדוגמה. ¿De dónde sos tú? De Tel Aviv. Yo soy de Tel Aviv. ¿De dónde es él? De Tel Aviv. Él es de Tel Aviv. ¿De dónde somos nosotros? De Haifa. Nosotros somos de Haifa. ¿De dónde es ella? De Haifa. Ella es de Haifa. ¿De dónde sois vosotros? De Jolón. Vosotros sois de Jolón. ¿De dónde sois vosotras? De Jolón. Vosotras sois de Jolón. ¿De dónde son ellos? De Bat Yam. Ellos son de Bat Yam. ¿De dónde somos nosotras? De Bat Yam. Nosotras somos de Bat Yam. ¿De dónde soy yo? De Elat. Yo soy de Elat. ¿De dónde son ellos? De Elat. Ellos son de Elat. אמרו את המשפטים הבאים בלדינו. זה הקורס? Este es el curso. שמי שרה. Mi nombre es Sara. מי אתה? ¿Quién sos tú? אני תלמיד.
Yo soy un elevo. אנחנו מתל אביב. Nosotros somos de תל אביב. עד כאן ויני את שלמוס לשון, שיעור תרגול מספר 1.